Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Mami district lir thailian nei tu polten Mami district chak lang na kongpui sang chiate siam that ngiatin tuk in daruk atangkha national highway za pariat le Mami district chunga kongpui mo tak dangte andang Mizoram Sarkar PWD department chuan Mami district a kong chiate siam thatani theinan en kol tu sarkar lai pui morta thlenani to thule hemi chungchanga malak mekani thu soi President Jopari Murmui chuan mei sete din hunchoi kanchu ramle khakang hasona na poimo ati Voin Khan G20 Trade and Investment Working Group meeting voili nare anunung berchu Jaipura tran ani Mami District Truck Owners Association Mami Truck and Tipper Driver Association te chuan Mami District chaklak na kong pui sang chiate siam that ani theinan tuk in daruk atang khan Mami District kong poimo ber National Highway za pariat le Mami District chunga kong poimo tak dang te chu andang chata Mami District chunga lir thei manga ezong ten anthu chu an tarlan danin Mami District chaklak na kong pui poimo tak mai heng National Highway za pariat dap chua chu Mami tu tuidam Darlak le Bailey Bridge Mami tu Barabi tu Zamuang le dap chua tu West Pailen kong te hi sarkarin thazo ka siam ani the nan tuk in daruk atangin tiam chin amlovin kong andang chata hemi wanghin lir thei tang khang om nual to ani road block hi Mamit peng dap chua Mamit Agriculture Office bul le Zamuang 0 point ate duty ani voin road block hi Mamit Olen Geo ba ka lir the ezong dangte point an khop bok ani kong pui dan pin chungchanga hian voin khan Public Works Department PWD chuan tu chua siamin National Highway 44A highway harsana sang khen chin chan hi highway siam tu contractor Gayatri Project Limited chuan sum harsana to wangani a he kong chunga thunei tu ministry mort lampoin an contract ti top turin tun na Mizoram PWD te ashia tira an contract ti topa nala tho zolo te thok tu zong tura malak mekani anti tun lai Mami Truck Owners Association 10 antu chua harsana sang an soi chungchang hi soi in PWD chuan darlak le bongwa in kara Bailey Bridge hi hlui to a motor lian full lot tan zo ngam ani lo wangin load restriction siamin azo tok metric ton sompan hi chin tan zo phlani a he le hi siam thatura malak mekani amaro chu Bailey Bridge siam thatur hian le omsa hi nor chu a rem khom thale turani a he wang hian le siam that chunga motor tlana tur kong diversion ne angaya thalai lui tu tlem lai motorin lui adai kai thina lai hi motorin adai kai thele hun fur zo a Bailey Bridge siam thatura malak mek ani National Highway darlak la tuidamin siam thatna hi ti topa ahna hi thokchak thei tur contractor dang khang tura retender turin malak mekani a tundin mona achezol siam thatur hian rom hana siam mekani a malak tran thuai ni ang darlak le bongwa in car teirei luya RCC Bridgeport National Highway 44A contractor noya tho ani a tuna contract nakal la hi ti topa ahna hi thokchak thei tur contractor dang khang tura retender turin malak mekani boka tuidam existing road ta kong chezol lai chu mun sanga concrete pavement in siam thatani a concrete hi during period alani awangin kong atozok theinan motor lian te chu zo ti ri lawani a amaro chu mamona na sat ema wangin voina tangin motor chitin tan he kong hon mai ni set in Mamit SP hna pothen ani Mamit to Barabi road chu tun naya National Highway a puan tharani a akong suat siam thana ministry annual plan a cheng viable samli pangan ro mana estimate po thelu to ani a sanction ni vele thazo ka siam that tumani a tundin muna kong chezol no thaturin atheng anga malakani a chakzo ka malak zel tumani dap chua chu West Pailen kong kilometer som puria ta thui chu PWD and colony lova BRO and colmek ni MPWD achiat athat thua ma phurna an nei lo ani Voin Khan Mizoram Tripura Association MTA Korasip District Road te chuan National Highway number porukwam sunga thingdol le buichali le inkar kong pui chia chungchanga Korasip DC Pujon LT sanga apisa an hmuwa Mizoram Tripura Association Road te chuan Korasip le buichali inkara kong pui a chhiatna sata wangin lir theya ezong tu tele khual jin te tan harsana tam tak a thlen thu Korasip DC an hrila kong pui chia wang hian lir the tam tak a chiat ba ka hun le tha tam tak an khoral thin ti an soya MTA ruai tu te chuan kongpui siam nan ni khata dar ka ni chung kongpui khar ani chu reilo an ti thu soin ni khata dar ka li tal kongpui khar an du thu di si hnen an thana zirlai te sikul kalhun ti boilo tura ro manna siam an du thun soibok
MTA scholarship district roi tu te chuan tun kar thole ni atanga chiara ni thum chunga kongpui siam me ka masona omlo ni chuan chakjoka hna kal theina national highway number paruk na chu lir thei khala ezong tu te le lir thei nei tu ten an zolo nan mala kan tum thu scholarship borsab le SP an hril ani voin khan longkai borsab poi selming thanga hovin DC office chambera longkai district chunga national highway kongpui zau na tho mek le kalada multimodal transit transport project KMMTTP kongpui la ina zang na dom na ngiata longkai district land owners association ten sarkar an normek chungchanga meeting ne ni a national highway somnga pali zau na thok tu te longkai district land owners association shruai tu te central young lai association shruai tu te le sarkar official ten thu khoma longkai borsa poi salming thanga chuan kongpui pahni chu district mi pui te in kalpon le ele bar thiervel na kongpui mo tak ve ve ani awangin thataka siam le enkolo tul ti soin ramta na thil thadu awanga kong tha nei duwa ma lak na chulom amati thu soya district mi pui te to na thlen thei zonga malak na ero omlo se tha ti thu soi ani he thut khoma hian national highway somnga pali na kongpui siam than na tho me ka longkai le kol chawes in kara na tho chelutuk nia an hriat awanga Central Oil August ni reta changa longklaya NHIDCL le ICT office an khar sak chu August ni som per Central Oil le roi du tele na thok tu company ho tu tem na thalo la ya muna en hovin na thazoka thak tura anin biagrem no hon ani le to thu tarlan ani a heme chungchanga hian official tele tlongai pol te chu mani zona malak na kalpui thoni se ti ani meeting a hian kum sang ni soma changa na tho tran KMMTTP kongpui longkai atanga zo chachu inkar sialin anrama zo chachu inkar sialin anrama ti chiat sak intel khom longkai district land owners association shruai du chon kumsom polizet zangdom na phu ta ma anu lak to thu te akotopa antran to thule august ni khata changa deputy conservator of forest wildlife chimtui pui wildlife division longkai office thoktu te chu office kai thelova andan thule KMMTTP kongpuya na thok tu company te po anche chwa anrem tilo thu soi hawani a longkai borsap chuan ram nei tuin tel khom te malak na chuam district chimlam le khothang lami puite tan in kalpona le ele barmamo thiervel na harsa na thlen the wangim na thok tu te che chwa anrem tilo chu ti top turin ram nei tu te chu angena land owners association trade te chuan di singena chun sa omanti thule general body meeting ko wano soi ji tur thuan soi ani Aizawl Municipal Corporation huam chunga luang mole Salem Veng Local Council member pakhat ve te mun ruak no khaturin ak to khian in thlan buat saini dona State Election Commission chon in thlan dina tur veng pahnia hian sarkar pisa zirna in le mundanga thokte tan chol apuanga State Election Commission chon in thlan fel file mon ne ni the inan in thlan boy pui tu political party te media te NGO te le mi pui te troi omna angena mi pui du thlanna kaltlanga tual chung in rel bol thatak nei zui zelani theina na the top chho theu turin mitin te angena vote nei te chu vote thak theu turin asom ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani President Draupadi Murmu chuan mei chete din hun choi kan chu ram le khotlang mason na na poimu ati voina Army Wives Welfare Association ten New Delhi hunan man na he thui soin President Murmu chuan India rama mishing omza somnga chu mei chian ni thule Ramhason na lam tluanga din hun poimo tak anlo ani ati pimrumui chuan mi pa te puina telovin annung theya masona kong meisia tenen zo theni ati a ram le khotlang ta meisia te an poimo mani ati bok president chuan manlai ngai dan te thaka tunlai mela in herem zela tul thu sein meisia te mane in ring tok taka an khosak theinan ngai to na thar put angai ni ati bok Voin Khan G20 Trade and Investment Working Group meeting voili na le anhung ber chu Jaipur atranani a ni chung o G20 Working Group meeting ni chung hian G20 member ramatangin senior trade and investment official te sombik te le khovel pol sang ai o te antel ani tutumin mu khoma hen ngai to turjinga hian khovel sumdon na mason na le ol samzo ka sumdon kalpui an izel thena turte small and micro enterprises te ti mason dan tur tele technology lam man tangkai dan turte World Trade Organization siam thana tura rotna te soi hawani ang Trade and Investment Group meeting hi tumthum Mumbai Bengaluru le Kevadi ate lo nei to ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Mami district lir Thailand ne tu Polten Mami district chak lang na kong pui sang chiate siam that nge tin tukin daru ka tangkhan National Highway za pariat le Mami district chunga kong poimo tak dangte andang
Mizoram Sarkar PWD Department of Mami District Kong Chia te siam thatani theinan enkol tu Sarkar lai pui morta khen ani to thule hemi chungchanga malak mek ani thu asoi President Draupadi Murmu chuan meisele din hunchoi kan chu ramle khotang masona na poimo ati Voin Khan G20 Trade and Investment Working Group Meeting voili na le anhung ber chu Jaipur a tanani chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ni